Impact News ki Manung Hutna 360-degree analysis of news events yang beribu punmang po ahan magtada adong host PRIYOBARTA na taram na okshiri ngaram magtada Food Safety Enforcement Wing and amasung Imphal Police ki team amana nagampal da leiba wahi unbam fruit stall sing haiba tare adu da chalaga surprise visit tawu matamda akoigi Manipur da yam pamna chanariba jihazi lafoi haizu khangna ba dugumba variety of banana jihazi variety of banana chemicals haibdi masak khangdaba husbo khangdriba hida kapsalaga mulanbagi thodok thengnare sugumba thodo osi hana thengna da bujunatte sina kari impact lakadake haibna chingba khanana ba khoi studio lensin lere medical point of view gi perspective pb na ba Dr. THOKCHOM Joy Singh MD consultant physician Raj MEDICITY. Doctor, welcome to the show. Duga Oza KHOGENDRA KHOMDRAM editor SANGAI Express Manipur. Oza, welcome to the show. Amasung ELBISON THOUMAN designated officer food safety. Welcome Tamo. Hamna Tamo ELBISON hanasu sugumba drive se toina conduct towe hajariba. Aduga report ki matung ina hujiki chemical je whether or not calcium carbide chemical or brabaj khangdri. Calcium carbide habji according to the Food and Standard Safety Act of 2016 banned the Huramni market hana sinarba kano lapogum mulhanaba thokdok sumyamsda but sugum toina conduct chatha bajina tumina lehradabar antarga act sig matung ina action kari kari lokut pe yab ga do prasadam da kangandiu akoigi 2015 June da asida akoi food safety commissioner khoding makta phasaina central government na Masi Supreme Court ki directive matungina akoida sumaina food products sing sida morena fruit sing sida ripening calcium carbide se masi leire aduna surveillance tawro habasi directives lakhrabani okay aduna khoisu marak marakta tawi adu khoigi state government gi manpower watpa maramna akoina moroina Myanmar da gi food product lakpa sing amasung tobe korom da kana emphasize tawmram sina akoi marak marakta di tawi adu khoi yam tawungamde adubu koina handak 2014 dagi manpower se lerak padagi akoina police ka yauna khoi chathare aduna masigumba akoigi asigi regulation sida piri ba poaching se akoina magi section matungina magi asini habase akoina madu section da apply laga haibade akoina sini haibangamde maramdi laboratory na lipsagadabani masidi calcium carbide oraga na asi section pangadabani asi habsi khoina educating officer akoigi district level da ADM haina lai ko madu da khoina case paikakadabani adugi ngasai laboratory gi finding matungina madu gi natna di khoina asi karamba case paikakira habsi khoina lipsaba ngamde clear oidri maram di laboratory gi result matungina not conform to the standard mana pirak matungina asidi section number asisi da apply tawraga masidi asida mabu akoigi section yam piri asida imprisonment with fine su laye aduga only fine su laye only fine oraga na akoigi district level da akoigi highest court si ADM ni ado tawal besan according to the music findings matu ina punishable way have ni so now calcium carbide chemical ni habadi uji bhuti confirm oidri hariba adu confirm oidraga su uji kari status le re habadi expert team na report pikhala abra kya buina changi doino according how long will it take for the final finding to come out akoigi within 14 days da akoigi state gi laboratory da khoi thare madumana karigumba adu madu parameters su ma yengmangam dredi akoina Guwahati thabi ai nataga Kolkata da thabi ai madugi matungina khoi result matungina khoina ngairaga khoi action chalugudabani okay thank you so much Oza KHOGENDRA hujiki hairiba chemical bottles je oza kaituna siniriba mi myamna more chappa van driver gumba transport vehicle drivers myam joja moida dum sinergal bottle am da lupa cham yankai dum phangboja report ki matungina adu action de logudi udri si toituna koi samna hairba prajaju khangna hujiki koi lafoi je oza Manipur da just koi consume to bada natna deva karma myam da sinari hairiba sorat oil hongboiro yamna toina sinaba fruit makal amani hairiba adu prajada kari akaiba lakadage si action je log de hairi si rakra tambi arone masi lafoi khakdagi wa na taba koi chumi lafoi da ngarang na han phaba gi wani adu mayam khangna re idi masi tarak pasi carbide sizna ga lafoi thuna mulalli pulap pairaga thamaga adu khara sachai sallaga mulle ga ise koi angang sakpi gi tarab ne masi tabase adum tana adum khangna khoi jam section da ba haidare awa thoi da ba akoi na ju khangna masi lafoi ji adumaina koi naturally uthakta munba natraga
ओमगा नोंगनी कोई लवनी यालगा थंबा अदि कोडुंगदगा थंबा कोई अंगांग होइदा दम मसे खंगपा ngakतनी अदु तौरगा अदमाय तर मुनबदुना मागी चपचाना लफोय दु स्ट्रक्चर दु ले दुगा समाना कार्बाइड को मसिना बजना खामदी ई गायना हाइबा अदु ताना ताना खाना खाना खोजे दम चाय सीजन नै अदिगे देबा कर्मादा दम तवे अदना लफोय द नते हिक तौरिसिदी आई खंगबदा ताबदसु ngaदसु कुईना लीरगा थमदनबा फॉर्मल डिहाइड तगा अखोइना लैबोरेटरी दा अखोइना लाइक तमेदा म्यूजियम दा उबा फॉर्मल डिहाइड ता लिन खंगदे चुम गाजे तिंगगा दा अदुम टेकना थमगी मोंगदो अदु ngaदसु जेक्सी फॉर्मल डिहाइड सिजनरगा ngaजे टेकना बसिना हाय अदुना मसी या फत्तबा दबा हाइबु का यादरे अखोइ हक्चांग सिदा आई सबसाबदी आई जो खंगद्रबिना सिना सार्किनोजेन गुम्बो ओइरप याबरा अदुबो ओइदबि डाक्टर ना जो हाइबिरकनी अगा हक्चांगदि तसेंगना हायरोदा असीब पोतु टेक ना सुम थमनबा केमिकल सिजनबदा कंज्यूम तोबदा यादबा पोतु ngaado सिजनरे अदगी लफोइदा कार्बाइड आइजे बयामने खंगनरबा यामना कनबा कनो केमिकल नेबा सिगो मयाम सिलमुलेलो होय हक्चांग होइना चारे अदना होजि पजाना जो हाइदि हाइबि कनोना चप चाने एक्सिजन हंगदौदा मेन पावर वाट पा असिना सेमा मयाम अमा ले अदु मसिगी मतंगसिददि आइदि गवर्नमेंट मसिदि याम कना इनिशिएटिव अमा लौब चुमब्रायना खाले मियोइबगी हक्चांगदा होय हेल्थ हजार ओइगदबा पोटलमसिंग से मसी म्यांमार दगी के याम खोंगनि कोंगोन पुसलकपा सि मतंगसि जो अदम ngangrabasi होय हदक चाहिददि खरा कन्ना हेना ngangnai हादे दम तादि ताइ इहोंग होंग केमिकल पोरागा हेदम मुलहल्ले अदि nga जो तेंगा थमे गायना सम हाइबसिदा एवरी हजिक्ति अखोइना मयाम खलेसि बाजार द योलिबा फ्रूट खुदिमक सि चाबा किनबि मोम लोइना लाएबा कैसु तौदबा अदगी आई कनोमा आई सब्जेक्ट से असेंबदि आई जर्नलिस्ट ने दो आई एग्रीकल्चर ने अदगोइदि फ्रूट सिदा हुइना टेक्ना थमनबा वैक्सिंग गाइन तौबसि खोइ तमक बखरपदा दम यावे अदो वैक्सिंग दुबो फत्ते न हारिङै जो केमिकल यानसलबनि याम फत्रे अदना सिदि आइदि याम कन्ना मसे थबक से लखनिंगबा अदुम लखपजे आई पामे सो गवर्नमेंट ना मसे इनिशिएटिव से मा लौब ताई अदगी लैरिबा कोई डिपार्टमेंट की मीसिंग दे हेना शक्ति से पीब ताई दरकार हो पुलिस की खंगदे अबंग खंगदे मतेंग मयाम पांजन बताई अदु अखोई की से द हेक नुमाय तबा मा असे सम हाइनबे वानी को आई बसामना से कंफर्म नति हेरोइन नंबर 4 पाउडर फारगा चोक ओली आइगुम सुनु ओली आइगुम बा स्वाइन तोन बा दो स्वाइन तरोगा सिगुम्बसिदा चेनादना फारबा मियोइसि मराल गी मतुगिना चप चाबा एक्शन लोकलगा पनिशमेंट जी फंगलबोइदि अदि पनिशमेंट जी जो ओजानदि हाय हुजिक फाइन और विदाउट फाइन अदि जेल थंबा खर कलब से पीरदि सुबसे तोनिङोइदमने स्ट्रांग पनिशमेंट दरकार ताइनो स्ट्रांग पनिशमेंट दरकार ओय अदुगा मिजे नाथो अलोइदमने केसी फजना सागतबा म दरकार ओय तुंगदो रिपीट तरोक्तनबा अदमाना आई अकन एक्शन लोक चुमे खाले डॉक्टर लगनिंग से ओजानजु हाइबिरे इन एडिशन टू दैट सेम द बोक द वैक्स तेरगा ओजिक ओजान हाइब दुमाइना हाना प्रीवियस केसेस लेग्रमने प्रजाना डॉक्टर खंगनिंग से फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू ओजा ओजिकति फार्मर खुदिमकसु अयामना ऑर्गेनिक फार्मिंग द अदुगी ऑर्गेनिक फार्मिंग मतंग द ब्रेक मतुंग लागजेगे अदु तौरजे बो खनब योरजो यारबदिल युम द हिंगोल द इसा इसा वेजिटेबल्स ना चिंबा थाजरगा चाजौ हाइबने ओजा होजिकि सुगुंबा केमिकल सिनबा कार्बन कैल्शियम कार्बाइड खतना तना तो केमिकल मैम सिनरिबा होजिकि लेटेस्ट केस बनाना ngrangi तो डॉक्टर्स द हेल्थ हजार्ड्स करके लापियाय प्रजानसी सिदि ngakthun करके तो बियाय प्रजा हाइब खन बियो डॉक्टर मसी मतंग दा अखोये फूड सेफ्टी है याम चाउग्रबा डिपार्टमेंट अमनी ऑर्गेनाइजेशन अमनी मसे तौरैसे राइट फ्रॉम अखोये हार्वेस्टिंग और प्लकिंग ऑफ द फ्रूट और वेजिटेबल्स then transportation, then storage, preparation of food. A human being singna consume tawna me honna bata. And step mayam si honna rakasida human touch sama. Ekoi human being gi oiba kenoma loksing ma sangi. Masida phatta loksing je sanar kwane. Hariba chemical ngasa habi kiba lapoi thu na munna ba. Adi apple su आदा काश्मीर दगी शिमला दगी अखोई से तार लाफदा ट्रक त लाफदा निमंगा ट्रकनी चंगदेनी माजे फ्रेश ताजा होयना नबा अदगी अते अते ngaदा अदगी ngасai हाबिरिबा आंध्र प्रदेश से फारप nga से अखोई से चादिनी अदा फॉर्मल्डिहाइड सिनबसी सिंगमसे अखोई ताजरे मासे थोलिबा हेल्थ हजार सिंगदि आमदा ngасai gi लफोइ सिनबा कैल्शियम कार्बाइड सिना चुम्बा ओइरगदि फर्स्ट ऑफ ऑल
lafoi si sab da khoi swaw hautre okay adagi masak si ju khame akhoi angang wa da lafoi lau da mulla sar ma du ma na dre ma house heta akhoi haijaba ngame masi yam thuna mullan ba hastening the ripening process is harba chemical se lafoi gi magi sana na ba magi maku skin dagi sangrani lafoi masar subsan grani chemical se adu ma sangraga mana thuna ripening to halakpani na he yada ta be sakhau sangrani sakhau khale sakhau chole adi sakhau dagi litha gre ina subsan gre adi kidney da mathang da liver da ana mathang kuina sum chasalab de khoina lafoi ji nutritional kenomani na ane jihazi ga si akhodi yam haujaba Hyderabad tai ne adu ni yam hawina khala sajebani aduna di masi sakhau chole ade liver chole ade kidney chole last yam to chami de carcinogenic haiba chemicals na cancer walan mangana okay okay aduki dangerous wa have ni doctor apiri se adu sigi prevention is better than cure have ni na prajana ju as a consumer aina ju kaithel sapada oja khodi khangdamina doctor leiru duini kham charu duini leiru duini khangu duini adu sum mayam jing akthun ba amata ngare pambai di ngai tamona action lokot pa have duni sina to ba to medical pambai amata leite have ni doctor na haije atopadi akhoi praja akhoi na su khra di loksing singjaba tare akhoi na leiba matam da le mong che ade yumna poraga sage to da ju yam basana minute mari manga di sing de ting ba cham thok pa okay adege pochi skin da pa am ba fruit ki skin da pa am chemical se cham thok pa tai thok pa masi ma darkar woi ade charu matam da mullin charu swaw hauti akoi samak cha na yeng jare su hau de masi moi chemical na mulhan bane se ta khangwa ba du immediately tok thok kana phare light in the kalam ga so khoi chabi da ba tare sumaina chemicals na ga mulhan ba lapoi ji akoi gi khamdek pa na su ya thuna khudak ta kaithele porok da adu khamdra jum na hak thamba da ni no ma thamba da khamdek ba akoi natural process ta mun ba ji di adu ma phet thambi ya adi lapoi ji ju yeng ba da chang law ba haidare adu ga ji ki amadu di lapoi ji ba gi hygiene phaba tring da dum hek to ga adum mai da lok thorak pani na lapoi ji hygiene pra haidare ma gi lapoi gi kai haidare round oi ga ba shape to ma gi shape to so hek kai ba gumba mai to he ne au yum da thamba su nong ni thamba da me ta muso musala ga maku ji aduna asi akhoi na ju khang ai na khanjaba de ma se mi ji ju phatman dra bra na khale sen phangna bane na business minded oh demand bu yam de rakpani na tawre ni nang na ba na akhoi demand hela di pot si ju ka phalak ta ba ju yawe adai da adu da mi na cha na ba da bo da na sa ni chemical to ba si di mi di ju phatman dra da ai da sa ha ba masi dandi je akhoi na ju section jaba adai mi na ju dandi je khara kan hena to ba pa me khan ba aduga aina amuk supplement of akhoi metropolis amadi western countries da di any fruit shopping mall da laiba tar di date of plucking date of expiry moi loi thele kobi do ero hai do ero akhoi sai da si except these vendors makhoi sing chin ta ba atai haudo ga di praja sina su laibham ade akhoi na su food safety department na su thaklang chalaga masi test to ya ba okay masi to hanjani action lo ni ngam tangwal bisan lak tringa da ngai oja khogendra na pi ngai da lafoi kamaina chemical hapa mulan ge have da kitang supplement to jage praja ju khang na ba puji chemical scenery je 1.5 ml of chemical loraga liter trauma ising liter trauma da mix to raga banana je sok to ba aduga naturally munba matan banana je lafoi numit tarani mu changmani oja ado sine toijna numit humni de mulan ba si ni moi toije ado tangwal bisan action में तंग लागत मेरे एग्जांपल में तो कोट टोक जगह केरला दा अटपड़ी है लमज दा अंगा मैम छिरक जी मैम चिंगना दना बनाना फार्म्स मैम दा ब्लेम तरोपा अतो गवर्नमेंट ने इमीडिएट इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर तोरे अतो तंगल बिसन में ताकपुरी हजिक तंगोई की टीम द मी वाट पना हजिक मी यामे है स्टाफ यामे है तो ना रेट चथगनी खोतगनी है सी गवर्नमेंट ने इमीडिएट प्रोप तो सुमाइना अखोई सिदि तोबा यादब्रा तमोई टीम दगी सेफ्टी डिपार्टमेंट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट दगी गवर्नमेंट सजेशन पीबी यादब्रा सिन हाइबे खर असai doctor na haibum na ko akoi food safety gi main concentration akoi na focus to budi akoi di any suspect akoi bot se
मादु मार्केट के खोइना फूड सैंपल कलेक्ट तौरगा लेबोरेटरी टेस्ट तौरगा मादु फाइंडिंग्स पुदुंग एक्शन लौबनेबको अदुबु मासी फूड सेफ्टी की मरोइन कंसर्न दी डॉक्टर ना हाइबुमना अखोगी फोक टू फार्म है को फार्म टू फोक है हाइबदि एग्रीकल्चर की चा फाउबसी डिफरेंट कनो लाकपनेना मदुदी मसिगी कोऑर्डिनेशन में चंगेबा हाइबदि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस तौबसिंगसु साइ अखोगी सर ना हाइबुमना असिदी जस्ट अदु मैम की अवेयरनेस की कोऑपरेशन चंगेबा हाइबदि अखोगी फसाइद सेमी से सेंटर द एग्रीकल्चर याउरी वेटरनरी याउरी अदु ऑल याउरीबको समना संगोम दो कोई संगोम द एडुट्रेट तौबसे कनोदि हौरेबा ngasai chinjak mapidu dei ko adu di masigi se akhoi gi main focus ti ngasai akhoi na chingna bado sample collect tawraga laboratory thaba adu khak maroi ne ba adu masigi di different department na coordinate tawraga tawiba na tanadi akhoi na hektang akhoi na gidi akhoi gi act hairibadi khoi suspect tawbado aina chatlaga sample collect tawba sample collect tawba gi legal sample lawraga laboratory tharaga adu action lawba finding mutum ina tardi akhoi na krima legally tawbi ada puroi ba why awareness tu ngasai gumna all departments se coordinate tawraga tawbuna tanadi ko adu tamu handak mar toina surprise rates tawrak pase tama si adum regularly chathagi gidra ngarang makta farba moi du hujupoki oina adu da channel number mio jing da far ga thambirabra habdi jai tamo oja KHOGENDRA habu dumaina prajamayam da nuaina ba stern action log ta di in the future prajaju nuaina ba akoi gi se smain taw akoi gi sidi food safety sidi akoi gi criminal law na te ba ko akoi gi se any for example tobacco ero Myanmar food product or huge amount phara basu ko akoi gi di mi do seizure memo do sign to holaga ma bu thadu ani adegi akoi na court case to ro haing samon to ba ko aduga kriumba jail da chang ba dar basu natraga fine thi ba dar su mi do khoi na pha bi ya de mram di akoi di police ki case na tabani na ko akoi CRP mo pan de ba ko aduna akoi gi di aduma chalam basnu my address everything low re adu sign to ma ga akoi gi high laboratory metung ina ma se for example unsafe food already fine imprisonment tarne ba ko madu already ma se akoi gi kaukhala ga madu gi case tharaga ma se fine su thian ba imprisonment su to hon ba aduma ina krimba adu da tadra na ma just fine oraga na ADM court nang paisa su thiwa ga thihalaga thadu pa koi di mi do di pha bi adi ba ko koi di civil court ne ba koi gi se okay according to the law Tamil Basin food safety ki matungina pha bi ade kra kam oi gidam ne have ne taw department ki hai je koi na bana sinda koi gi di ngasai criminal koi gi light drug kumna pharaga lock up tawra tawbuna te ba ihana na ngasai gi ma do seizure memo do da sign do holaga my address everything lo thadu ne ba haying court na leaves mutung ina ma se jail daga orga su jail da thajin ba kona right tar ka kona right ta right mutung ina okay oja KHOGENDRA department khudima ki coordination da ka ta hai ne taw election hai je ado department khudima ki coordination da ka tai handak na ham ba thokpus na te oja mamang do kyarak sku ma thok ke thengna gre ngasi bok ta ai concrete action lo bu udri hai boja hoi chumi action jidi kano khakta gi nate akoi masi gi food safety gi matang chwai khakta gi nata na khoi se hoi log di habdi yaroi action lo bu gi thabak se akoi gi dia gi law gi system general khang dia akoi se si mi si jo chumna khono gi chumni criminal case ta chena mi ne phara ba dum magi hol mayam ama logi la kuna lo hol mayam yaroga dum meta basi na thuk pase yam le adu hoi chumi mi mabu phare na su chap chap magi mara le na praman pidana mamul charak pi su ya pote si yam chumba wa ne adu bo taseng na sigumba sidi hoi chumi food safety gi matana kai tong da zumba sidi crime ni hoi human being gi help krista hoi gi sajida sathaba crime ne ba aduna sigumba crime jidi masi me hojiki kano durdi phaba yade somna gi ma season me moda sign to laga thalo kini ha jidi oi si matang de koi kasu khania lite adubu samaina tawi na som ta ba se som ta na rabani adigi Burma rom de gi usi hari ba hidak ai jo hidak ti hong gi puraga koi ta da baltin namagum ba kari gum da khare to hai da jama du ne tawi khole ne si ta som ta la ga som khoi na som tumina som leiba hai da re da hakchang da som mani ba process di am phatte am chumde aduna masi department mayam su drakar oi hai adigi sai su doctor na su adigi gi aduna su hai bi duni kano da masi di pothok chi pothok tringai digi hongna pambi da bawa
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯃꯥꯡꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕ ꯏꯟꯁꯦꯛꯇꯤꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯥꯞꯄꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯁꯨ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯠꯇꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯃꯊꯪ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯃꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯛꯑꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯊꯨꯅ ꯃꯨꯜꯍꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯟꯕ ꯑꯥꯏꯟꯁꯨ ꯆꯠꯂꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯇꯩ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯤꯗ ꯆꯥꯅꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯥꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯆꯥꯅꯅꯕꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯃ ꯌꯣꯟꯅꯕꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯑꯃ ꯊꯥꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯝꯒ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯅ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯤ ꯈꯔ ꯀꯂꯞ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯥꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯄꯤꯗꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯜꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯑꯥꯏꯟꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯩꯗꯤ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯇꯝꯃꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯃꯛꯄꯗ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯦꯖ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯃꯣꯏ ꯃꯟꯗꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯀꯩꯊꯦꯜꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯤ ꯀꯨꯏꯅ ꯊꯝꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯏꯪꯍꯟꯗꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ나 ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯕꯥꯗꯇꯒꯤ ꯑꯟꯙ꯭ꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯉꯥꯗꯨ ꯁꯤ ꯇꯥꯔ ꯄꯨꯔꯛꯑꯒ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯊꯝꯃꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯄ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯇꯧꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯈꯣꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯃꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯦꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯔ ꯑꯩ ꯁꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯈꯔ ꯇꯧꯖꯒꯦꯀꯣ ꯑꯆꯨꯝꯃꯛꯇꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯦꯅꯜꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯨꯗ ꯁꯦꯐꯇꯤꯅ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯂꯧꯗꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔ ꯐꯨꯗ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯀ ꯇꯣꯕꯦꯀꯣꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯦꯟ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯒꯤ ꯏꯝꯐꯦꯁꯥꯏꯁꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯅꯜꯇꯤꯁꯦ ꯃꯣꯔ ꯗꯦꯟ 10 lakhs ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯧꯔꯦꯕ इवन संगोम द 2 lakhs लौसु लेरेको अदुबु हुजिकी फ्रूट की अना इफ आई एम नॉट मिस्टेकन असिना अहानबने अना लौजै अदुना अखोइना फ्रूट कुंबा अदुगा हुजिकी वेजिटेबल्स दि अखोइना कन्ना फोकस तौब ngamdriba अदुइदमक्ता मासिगी येंगसे लेबोरेटरी पिरक मतुंगिना मादुगी इम्प्रिजनमेंट तौब्रा नत्रगा फाइन थीब्रा दुदि अखोइसे आसिगी सेक्शन मतुंगिना पानबा ताबनेबा अखोइना बिदि फूड सेफ्टी नंगसी अखोइ साइलेंट ओइन लेतेबा सी सेक्शन मतुंगिना लेबोरेटरी की फाइंडिंग्स मतुंगिना अखोइ लोइना पाली ngasi फाव अखोइना पेनल्टी पीरगा थियालीसे 10 lakhs above नेब से अदुना अतै तैदि खोइ कन्न तौरी दुबु ngसाइ मरोइना बेन तौरिबा गवर्नमेंट कन्न एम्फसाइज तौरिबसे बेन तौरिबा सम गवर्नमेंट नसु करियमदि तोबेको बेन तौरिबा मेनर फूड प्रोडक्ट्स सिंसे नोइना बेन तौना करिगि तौदबा अदु ग्रोम फोकस तौरुबदगी मार्केट सिदे खोइना तौब ngamdabani adu hojiki hanba oibsu yai asigi di kri tawrpa yengse खोइना लो positive changes lakbuju oisno ta vegetables and fruits ta yam medium hana changdri habni hojiti miyeng changbo oisno ngarang makta da si latest case thola abni na stern actions local puju oisno so that public is happy in hand his thonga doctor ngasai gi health hazard ma'am du kitang makhatara poina doctor de khangning se prajana ju khangning ngni health hazard definitely लागतो रे chemical जो अपन चामथोक्तना नुंगतिगी अंगांग न लफोइले रोगा ममा मपन चामद्रिंग दा चाबजु याइनो डॉक्टर अदु अंगांग दु हेल्थ हजार अंगांग द लागतो रे प्रिकॉशनरी मेजर डॉक्टर असai तामन खोगेंद्र जो हैबी बा कोइन सेक्शन बता रे ओजाना ताई अदु सेक्शन बदि मी खुदिमक दिंग फुन ओजा अदुना अंगांग gi मकुत्ता तारे लफोइदो नत्रगा सेम दो ऑरेंज तो युम दे रोकदा डॉक्टर करी थोबदि यारी डॉक्टर मसी ख्वाइ अहनवा स्टेप सी माना ngasai akhoi food safety ret sangisi aida contaminant haibama adi chemical poisoning adi bacterial akhoi biological poisons biological da akhoi bacteria virus fungi parasites protozoa gain lei mai makhal mayam se loina ma contaminant ngaktani pase cha gi matam da immediate effect na food poisoning na diarrhea adagi mawuk naba vomiting sumayam tawrai even makong chat ngamda paralyzed tawbagi yawi de mamit udabagi yawi de sigibs yawi ni even alcohol de methyl alcohol thawbadagi mogi liver mayam si hapta gi tolo phangma tamda thawbadagi hona taina adulterated alcohol de akhoi manipur gi context de yengjargadi maroina fruits and vegetables ni ade masi
ayamana masi tawbirisi arapa karbar tawba amadi mapandagi lakpa non manipuri singsi akoina khabar da television da yam toin da thengna si makoi sina kar heli adu makoi ja akoi iram sida leiraga makoi na samna akoi bu usitana tawji kitang ni nungai jade akoi isamak sina ada kalkata da trader moi da aisi nala da indara na hat krani akoi si mitei sidi yamna tolerant noi ba akoi ji jati ne na ai logje adu masi sida awareness akoi civil society CBOs community based organizations clubs moi si awareness and people sange dukan de yeng ko ba yolje marak ta ju de samguma karuna red ke sathabi su yawi adu madu moi do escape ta bi vedau na tawi mi sing do ana ayam de moi bender gumba yoli bu singje sida su regular health akoi health education ade sum mayam je khagadi koi mass media gi thongda health ki mass media in department le moi su mic ta laubra street ta laubra khasu ta honjani masi tawi no akoi gi department ne sum action long no mi leirabani noi section view question view ga se akoi yam toin na marakta once a week or once a month or so bazar sida mic ta ga laudna akoi food safety site gi chalan janingi masimju aduga akoi yumda directly lairo matung da di imung khunimak si singbiro si ai hijaningi kaina any fruit si hawena to ita sabi ranu ngaktang tingbi ba mini anihum natraga ising sabaga kan toroga skin ji samthokpa yaragi ni makku ji yaringi sabi draba mama ida ni makku sabsi yamna vitamin jawi skin ji harami physically kijabam yar kenu live posting ji asom digi numi manga tarungi changna lab ngaktane akhoi saida fresh wen bi wane che peace hoi mangan ji su malakai theba chemical du da rang ni ne pi du rang chang ne green taza hoina ba adu chemical du sa du ni adu samthok ba ting bam sang ne aduna samthok ba sima ya maroi ne khalle health hygiene da fruit sing ji skin ji angi sa da bam fa adu kitang charu da lapoi ama ne na charu ga mahau he manar mati hekta singna bi yare kudak da imung du gi mi singna masima education na mo ina lobi ba he chan mi dra ba to si and the doctor na je precaution lobi hakni medically treatment to ba yam wa ba pon na doctor in short adune doctor haise dok matang da prem log jage break matung da organic farming me amna to hujkan na chathana ba organic farming kamai to bage kari kari challenges le bage habina chingba expert singa khana jage break am log jage break te am thun hanjra ke keep watching Manung Hutna. Welcome back. Adom neng biri basi Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events. Akoi nang asi khana jirima basi fruits and vegetables ta chemicals me mix toroga add toroga health hazardous oiba mong da market puthorok pas ki matang dani. Oja KHOGENDRA organic farming ki matang je oja facts kitang thamjage akoi impact news na mamang tha da tuan ba hiccup na chingba lam da chalu bada organic farming to je farmers na di amna pamjaba adagi health ki ona ji amna kana jaba but at the same time challenges le boja. For example, organic farming to madam da organic manures na chingba changi. For example, vermicompost ida laina phangdaba wasi matang da kara santong na prajat habi me khoi hana dagi mase organic farming gi revolution ama haidare mase lakpadi kana di lakti laabane vermicompost ki matang da su vermicompost si akhoi na mase kana ta dara department haidare adagi mase di akhoi de agriculture university sida le na bane si moi mateng lodna degi icar yam leire khoi sida lebi abade adana moi su basi leira na moi mateng torga vermicompost ki si culture si phajana tawbasi ai yar bra ina khale adagi kana mo khara kakching chai lo ju vermicompost ki phajana taw mi su leire na khale adagi amarom da vermicompost khoi chumi vermicompost da kar oi akoina hana dagi season rakpa method ayamba akoina mana basing hoi phaugi di akoina khangpadi hona urea adu haina chanare adu mana masing tha mayam se di ayamna santhi sangyung masina ayam oiba ngangtane ba adu asai ai haje akoi gi demand jine hengalakpa igi population jidi yam khale demand ji hengaladi akoi kaithel da moro te ba phangada bo moro te pase akoi nai khai ba prek lawa manam che moro te bu phangdre ba anu bang atang are ba demand du helam na madi supply de pina wana ba da eta pampi de pirak ba aduna somna kanda
hoi chumi organic farming ta seng na magi darkar oi ba santhi changyung khang de vermi compost khang de si phangaboi di modom de loin on gi modu phangdri bani na hoi jidi har su ate te chemical har makhal mayam ji ju hoi nitrogen potassium ma de te mayam le mayam ji ju loin ba har ji sin da ba yarak te ero pothok si hoji ki matam ji di lo no ba lam di hengalak pa nate mi masang di hengali aw lam sam pixelak pane adona pothok di yam pothok ta ba yade adona har mayam ji hap ta ba yade ba film lai adona organic farming tau ge di hoi gi notice india si organic farming is chapcha mafam ni adi organic farming phasana tau mafam ju lai ra bane adona organic farming si tau na ba si india government su ma se ai plan ma lai bra na ju ai khale hoi organic oina na ba na somla kanda बाइना गवर्नमेंट की प्लान जो लेबा अदि मियाम न सुम बसी दा माय ओनजन बसी याम चुम्मेन खले अदिगी चुम्मेन खले मरक सिदा होय मरक की खरदी नुमाय तबदि लेतारे खनादा पथोक्ति पथोक्तबा यादमनिना मखल मखल की केमिकल सिंग अखोयगी फर्टिलाइजर मखल मयाम जे लोइना हापकनी हापकपद नतन इंसेक्टिसाइड मयाम अमसु अखोयगी प्रोडक्ट मयाम से अमुक तिन साथोक्तना बा हापकनी हाइजिंग सिदी असाइगी इल्लीगल ओइबा साइगी कनो तोबा लफोइदा कनो हाप अदु मुबदी नते हाबो कनो तो हक्सांग दि लोइ सोनिङा बो ngakतने बा सिजो दम सार्किनोजेन अदम ओइद इ गाइना दम हाइनाबा लै अखोयन तमकपदसु यावरे मसे अखोय इंसेक्टिसाइड मयाम सिना मनरा मणिपुर nga macha yam handari je moisina sumnagi adi kwak phaw mangriba kwak sigi marum ji ko ga magi layer o hi akan ba layer si bo yaksulakta wanum ko me da kai ju ba kwak sidi tin ka insect अखोई लबुक ताब कौजेंगुम करी खंदे सिगुम यम चाब अदगी अदुम चारू बदुना मै मरुप माने मेचो ओइबंगम दा बाइदारे सिगुम कंडीशन मयाम अमसु अदुम मछि लेबनेबा समना हरदा कनोजी ऑर्गेनिक फार्मिंग तौननबा चम चाबा अखोई दरकार होबा मसाक तुसु उजिसे फंगमा खर वालिबा अदु मछि अदुना हजिक्ति लेरिबा मयाम केमिकल फर्टिलाइजर मयाम जे सजनै मदगी इंसेक्टिसाइड अमु सजनै अदुना हक्चांग दि लोइना मांगे अदुना हजिक तौरेबा नॉर्थ ईस्ट इंडिया से होई ऑर्गेनिक पूरा ओइनना बाइना इंडिया गवर्नमेंट के प्लान अमा इताजु तारे अमजु लेरबने अदुना सोम नाकंदा होई लौमी जिंगजु थवा यावबा अदे गवर्नमेंट जु अदे तोंगान बा इंस्टीट्यूट में आने से जो थवा याव बोले ना मसोम तो ऑनसल लगा ऑर्गेनिक ऑल अदी इदी यामना फने न खले अदुना त्रिंगोई दी हक्चांग जे अदुम खरदि अदुम सोक्सी ने अदुम बसे यामना खंगाबा सुबन डॉक्टर जो अदुम उपाय दा सानी अदुम सोकनी अदुम अदुना ऑर्गेनिक ओइना बो होना बसे सोम नाकंदा इदी माय ऑनजन जी organic यामना इंपोर्टेंट ओरे हम तक ता ओरे ओजा को ड्राइवेस तोल बिसन फ्रॉम फूड सेफ्टी टीम दगी एक्स मैम दु नत्तबिदा रेट्स मैम कंडक्ट तौबसु तौबिरी अदु मैम नत्तबिदा से ऑर्गेनिक फार्मिंग ओइनबो होनबदा फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट दे करी रोल प्ले तौबि याय करी तौबि याय तौन कितंग संतोंग दक्ति अखोगी दी सिंह हायरगा होय अखोई फूड सेफ्टी दसु अखोगी मेन फूड सेफ्टी ऑफिसर सिंह से एग्रीकल्चर की पीएचडी तौबि यावरी अदु जस्ट अवेयरनेस पीब नतना अखोगी दी एक्ट पॉलिसी दिंग साइगी फिनिश तौखरबदु सैंपल कलेक्ट तौरगा एक्शन लौबदुनेबको होय अवेयरनेस पी मतम सिदा खैना पीपल सिंगबु अवेयरनेस पीबदी खैगी मदुंबा अखै इरक्तसु मोय एक्सपर्ट पीएचडी तौबु यावरियबको मोयना दुम पीबा नतनदि खै फूड सेफ्टी की मेन कंसर्न दी फूड सेफ्टी से ngai हानसु हाइरे फार्म टू फोक हाइबको जस्ट अखैना फूड सेफ्टी से फार्म दी होरगा फोक फोबनेबा अदुदी मसिदा इन्वॉल्व तौरिबसिदी ओनली फूड सेफ्टी की इन्फोर्समेंट सिंखक नतीबा अदुना एग्रीकल्चर सोसाइटी यावरे विटनेस यावरे इन हाइबदो अखोगी फसाइ से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी सी मसिदा डिपार्टमेंट से यामेबको मादु कोलैबोरेट तौरगा सेमबा डिपार्टमेंट नेबा अदुना जस्ट अखोगी एक्शन लौबदु खक नतबा अखोगिसु ngasai madu singse awareness piraga madu mi bahap ta halaga aduna ogidori bane just action lo khakta nadi mi singi awareness di yada banina akoi ju masu IEC su tawri akoi ju fund wat pagi akoi na ngamja da wane ado akoi gi level di ngasai gi akoi marak ta su ngasai agriculture gi su yauri veterinary doctor su yauri abdi madu singna awareness piraga khanghan banata nadi akoi gi di thuyukpa kan le अचौब रोल नहीं लेते हैं अदो एक्ट की मतुगिना एक्ट मैम की मतुगिना तमल बेसन अवेयरनेस पीबा एक्शन लोबा रेट अथवा तवन तक पिकरे सो आर यू सेइंग दिस नथिंग एट ऑल केनो की मतुगिना in terms of safety of food and hangning is it अकॉर्डिंग टू द एक्ट्स
so many acts and so many food safety agencies aren't there any acts for the safety the organic, for example, organic farming gumba tawbada kitang do orzu suggestion pinning I can later bra okay sai na habdo madudi madu encourage to budi khoi gi just kanodi yae ba ko adu khoi gi di ngasai active role play to ngai active role di khoi di sing na hairaga men khoi na hoi IAC ba tawr ngai da khoi su program lei ba ko adu mai na NGO singa khoi gi sigi su IAC sida tawbu leawri food safety ma tang da khoi na IAC ma tawbu di role lei adu na tana di khoi gi just raw material losing crab pot natraga process to crab pot asising se kuina suspect over sing kuina food collect oraga laboratory tharaga madu action lo budu ne bako okay doctor yum da hingol macha khara thamaga injang na pi thaba hoi ne ching thaba greenhouse hojik to bo ne doctor alternatives is you doctor atop option later jala atop option asisu hore adu maduna kitchen garden hudong na risi adu na taba khoi doctor side tagi di food safety have sida khoi isam samna yam samda f manga har khane okay food si aina aigi mouth ta ringe da f manga ji one first f is flies haying okay adagi filth amot akai adagi fishes amangwa adagi di amana finger ai khutsa ade last the foot and have if manga se sida one by one sexuality haing tongan dana hona ba adagi filth sida chemical ba yaw kare amot akai masina foot ta sura contamination tawraga chemical or biological contamination adagi finger yamaru hoy adagi akoi swas bharat kaina hodorai ba sanitary latrine ngai to ba ising chaya aina angang we da ising maya mangda praja mangda de haijare adur so akoi angang de pit latrine tawraga wang ma tawraga ma da haing han nga changam ma to hujikti kya yauna raktre madu akoi gi amang asoi de gi tawrakpe aba haing na puklakpe aba amot maya ma phutta changdanam ni hujik phutta si unnatural sinatana contamination mayam si taraga waterborne foodborne disease mayam si santui like the jaundice hepatitis A adi cholera diarrhea adi koi typhoid fever adi travelers diarrhea lamam dem da saluba adi raw food raw vegetable saru badagi tholpe aba and ep manga sida koi loi apply to di loi na di yabani adi sigim takta ngasai food production da nang mayam na ji khana viris food production sida phattaba lokching sinar ko dagi ekoi wabne adan food production sigi awareness yam sangi dukandar singchu moi paisa tanbi wang na aina tarise aina praja gi ai aingonda sinnama ai pap ama langjebane si moi de awareness mai paisa tanbu ngaktana natana adagi ekoi praja leiba matam da ekoi ji takpi mam sangye masi nam nga apum baying da dia koi khun nam mayang da kutli e masi apum ne da hanga mai adu ju jik te hanga maktra un ice da anga sai formalin da tawra banina adu di sabi da no honarati preserve our food canned food beverage mayam si yaringai list consume taw no hona biba aduga local gi market akhangba mafam da leiba farmer singje awareness biba moida masina aina paisa tanbra na tan aina praja maya health hazard ma thole ko haibasi khangan biba mase pam okay yam ngai doctor taw KHOGENDRA recently thama muki momangda for forest minister na zo organic oiba dukan ma hangne zo promise tawre hang mangam ju oisno duga aduna koi praja leiba mayam kitang do isu puning thokani thaje oja adu kamai to buno si details ta basi ai sai jo haiga tor ka ne se basi hoi india gi atai da su lai ra adagi ato pa chakhala ba lebak sing US adagi atai lebak ta si lai ra moi food sing si yon ba the vegetable khangdi yang kan da sino organic sini inorganic ane yole na organic mo mandi haring ai litano wa organic food sing na wa ngen tai adu hojikare ba dukan si hoi dukan si hang kanani kanabadi kanani adu dagi di madu maman si tikatna wangkhat khraga maduna consumer ji wa boy adu khoi da yam lai ba khoi gi ayuk ta
कोई यूम दे पुखनरे पोट सिंगदा कोई हाई कोबी लेरसु तिन जाबु कोबी लेयोना इंसेक्टिसाइड साइड दो साइ की हाई बयान त हाइवक दो आइना इंसेक्टिसाइड सी मखन मखन याम साथिना हक्चांग दो सुनगो बदि याम लोइ थिंग्र बनेबा जिक लेर इंसेक्टिसाइड याम सिनरी सिंजदि 24 आवर माजि साइ मतुंग अदि 48 आवर मुंग दि मयाइ जे चंबा गाइना अदुम मखल जे सिजनर बनेबा अदुरसु मयाम हाइनरि जे तिन जाबु कोबी लेबियो कनो मदु इंसेक्टिसाइड साइड बनेना अदुमाइना अखोइगी कई हाइदारे मास ओइना पुथोकपा सिगुम्बसिदि अदुम मसाना खरा ऑर्गेनिक है पूरा ओइद्रिङोइदि अदुम इंसेक्टिसाइड खंगदे अदिगी केमिकल फर्टिलाइजर खंगदे मोइसि अदुम मसिदि अदुम तौरदबनेबा अदुना ऑर्गेनिक खाइ मरु ओइबदि ऑर्गेनिक ओइबदुनि ऑर्गेनिक दु ओइरदि ऑर्गेनिक की तोंगाम दुकान हांगद्रसु अदुम यादि यारानेबा अदुगा याइ मिनिस्टरना हाइबिगिबा ऑर्गेनिक की ओइबा दुकान हांगनि हाइदो मदुदा लेगदब मीदो अदुगी अखोइ कंज्यूमर दो इना खुंबदंग चा ताबने लायरबना कनो दो फत्तबदु चाव इना खुंबना अफबदु चागे हाइबा अदु फिल्मजु लाकनि मदु ओइ लेबा गंबगी चांगदा माने योलबदि याबा अदुना फबदि अखोइगी साइ ऑर्गेनिक फार्मिंग गमाइ उजलगा सोम लाकंदा मासुना तौननबा गवर्नमेंटसु मसिदा तौबि याबा थबक तौबा सिदि साइ हाइदारा सेफ्टी रोमदि कांगुना तौबनसु यारोय सिदि मरुवेने एग्रीकल्चर अधि गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन अमजु अदुम दरकार रही तुम तौबसु यायना खाले अदुना मयाम डिपार्टमेंट मयाम मरी लेनरिबा डिपार्टमेंट मयाम से मरुवेने एग्रीकल्चर तारे खरा कन्नो होनरगा मसिदि आई ऑर्गेनिक ओइबलमजे सोमदा होय थबक अमाइजि मैजिक तौना ngasi तरो हायें दो ओइ याबदि नते मतम चंगनि मतम चंगबसिदा अहोबमा नाइद्रदि मतमदो अदुम लैखरनि अदुना अहोबमा नाइना तौरकांदा जी ऑर्गेनिक की दुकान हांगबा अदगी ऑर्गेनिक फार्मिंग की भरमी कंपोस्ट खंगदे अदगी केमिकल नतबा अखोइ नेचुरल फर्टिलाइजर सेसिदा नेचुरल फर्टिलाइजर अखोइ मनपुरदि क्या तंगदे अखोइ ग्रीन मैन्योरिंग गायना अखोइ तंबदे अदुम पक्तम तमे अदो स्वाइदि क्या तंगदे सिगुबा मयाम सि तौरकांदा यारिङोइदि अखोइ ऑर्गेनिक लोबदा पनसन बसिना ख्वाइ फरायना खाले अदै आई सैजिदा साइ कनो जो अखोइ फुड सेफ्टी की यावै आई जो याम जो आमजबा असे ऐसे कनोने नेगेटिव ने ना हाइगदरा तापियो ने सर 2013 अदवाइदगी 13 अदवाइदगी अखोइ हिदाक मनागी पोलम थिंगबगी वाजे नौबगी नतबा असे थाइना सो दम थिंगबजे हाइतना लैग्रेबा अदो हिदाक मनागी हदक मरक्सिना याम कन्ना हेता तखलकपा अमा ओइना तोहे अदो मसी कमाइन तौरिजानो बीजेपी की मणिपुर अनौब गवर्नमेंट अमा लाक्पसिदगी हेता तौरे जाला नत्रगा अदो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट दगी क्लैरिफाई तौजो अदो तवल बिसन लाक्तने दो ओजा लास्ट कमेंट लौजगे मुझे ओजान तपीबदा गवर्नमेंट जो लेजिस्लेशन गुम्बा सेमबदा का तारबजु सेम जे हाइबम तपी ओजा लेजिस्लेशन सेम देबदा गवर्नमेंट साइड तगी गवर्नमेंट से करी अवेयरनेस प्रोग्राम दे तो होनी ओजा अवेयरनेस प्रोग्राम तो बको बाइना सिदि अदम हाइतना लावबुदि अदम लावे अदुरसु मयाम जे हेन खंगननबा ऑर्गेनिक की पोचाब सिना ख्वाइदगी फै हाइजमा सिम खंगनबा अदगी सुमाइना केमिकल मसक खंगदबा केमिकल मसक खंगबा अदम कार्बाइड कुम अदु मखल ओरमनि फॉर्मल्डिहाइड कुम सुम मयाम अदु नत्रसु अतोपा मयाम जे सिजनरगा सुमाइना चाबजी फत्ते अदम बजे मसक खंबियो सुमाइ सुमाइ तोइ अदम हाइतना इंडिया गवर्नमेंट की दी तोन लाइना तेना सदरो बतमदसु गाइतना खबर गाइतना हाप थेंगनेबा सी तौरदि मदु फत्रबनि चुमद्रबनि अदु लाइना दु लाक्तोरबनि डॉक्टर कंसल्ट तोबियो गाइना अदुना सुमाइना हाइ राज दसु सुमाइ तौरदि मसे चा फत्रबनि गाइना अदुम बगिसु तौबा मदु गमेना होनबा तारे अदु मदु लजु लेरमनि माइन तौबगी दुम अनिगमसु लेरमनि अदुगा मी साइकिमा अरानबा तौबदि माना तौरिबा अरानबदुगी मतुगिना अदुम चराक्से अदुम फंगहनबा अदगी करेदारे गवर्नमेंटना ऐना साइजगी बा स्ट्रिक्ट एक्शन लोगबा अदगी सुगुम्बा ऑर्गेनिक लोमदा ओननबा ऑर्गेनिक तौर गवर्नमेंट हेना कन्न होनबा मा आई सुगुमसे तौबा सुब्रा इन खल यम होजा तवल बेसन आई गिव द लास्ट वर्ड टू यू पब्लिक ता तमना से हराउनबा किदन कंफर्टेबल ओइनबा एक्शन लौरिनि ताकपिरे तमोगी क्वेश्चन ओजा खोइनगी क्वेश्चन क्लियर तो 2013 दा खोइगी टॉपिक से बैन दौखिबनि रामुइवा की फूड कमिश्नर ओइङै दको मदु हेक मतुंग दा खोइगी ससुदिर कमांडो की माना चावा ट्रक अनि से पालिन फारगा सिनखिबनि मदु केस हेक मतुंग दा लारोंग दे मु फारगा आइना अनिसुब केस डिस्पोज लुइबिन आइना हाले अदु मदु असार फलनेबको डिफरेंट एंगल थ्रेट लाए
adudagi khoina phagalak se more than 9 sura ai case lusilis tobiko da ko aduga Imphal city manung su phai adu phara basu ngasai gi hoi matam adu police su cooperation khadi piye ba ko adubu akhoina amrom phare amrom chatle ko habdi khoi police kumna matam do main power di khra wat pa handa 14 ne ba khoi mi matam do district amada only pion ma ai khakte ne hoi 10 more than 10 leire ba ko adu infrastructure su leita ba adu hujikti hoi handa khaya norpa se police CM na so anoba government sin 100 days ki program si the special to emphasize no padagi policing su loina cooperation pi re ba ko sina hana su pi moin su awareness kya leita bagi rakhang de handi asan fel man ta hoiti police su madugi si 100 days si the pura pirak padagi hojik ti moin na hena pharak padu khoi su dispose to bhawa hojik ti thambom bhaw leitre ba ko abde khoi semna mi yam leiba makti natri ba district amada mi taruk tara asum leiba ko hojik su ngasi su dread to hang su to ri ba ko morin hoiti police na amen step lauraga handi asan fel na phara sin na bani policing si khar kirame ba ko aduna ki mati akhoi tumin leijaba nate hana su dum tawi du red infamung red to su tawi du ngasai main power si yam dabani na police na su kya awareness matam du leita bir khangde hoiti mass khoi drive sa thrak padagi di amrom da akhoina akhoiga chatra su moina phar pire ba ko aduna masi adum continue to rakani hoiti khoi 100 handak siam na su yam na appreciate to bire ba ko aduna main topic ko ga si Myanmar food products khoi masi main focus to ri ba adi du mak atai tai de su khoi changsin ba khrangam da bi ni asi akhoi mathang tawri to rakani ba Tangol bisan hai je oja tawdi torokani hanu toromi hujik chu ano basaka labu coincident oibu oisino do tawdi tawri sini tawju torokini tawbuju oyu tawo kaigino di tamoin department of food safety wing amazung police ko combine toroga smain chathre ba rates na at least kitang do oju prajada kitang do oju awareness people ka chamane hai ba ado oja ko endra last word oja da pijara ke ano basaka lai anung do program yam sille awareness program jo mam pihening eno janus tak pire yargadi legislation mo sembio haire kaigino di health hazardous oba gi topic oibini no ja mi oiba ma sibu yabagi keno ne hairi boja samna harba last word oja da oja na haibining ba prajada pining ba mi oibagi haire ko ma se lighting gi wa hane aduna haigadra pramana ba pokta pokcha ma kaino gana tawsu mi oina pokpa ngamde na ani mi oiba na poisi ai poga ai to ta sira dona ne society sigi pithibi sigi malem sigi oina kari gumba ama tawlam bai mi khudi maki responsibility ne na ide lowe ba kari ma tawdam ne na aduna smaina pongam dana poiba mi oiba mana mi oiba samaji kari ma tawdaba mi oiba se masi khangu thakta manghan bai ba gumba manghan ba adi chang di tinjang kaijang ba mi mo han ba siguma thabak se yari oi mayam sen chumi mi oi baji hingba sen changi adi nuai hinge da sen tan ba yade ai da sen par mi te nuai han ngam dori ne ada sen tan ba du da ran no mong da adi to ba si am chumde maro na khoi hakchang da kana khangni maduna chumnagi mi du gi ma imung da dum sogadori ne aduna swaina chemical season ba adi hoi matai bdi sandwaro smaina to ba se masidi hoi di yara di sum je tawbi da phe na ai dum haijage ani mati amtang ai haijoge sai tanja loroga ai se dum wildlife activist su kabak sabak ka su dum oiba duna loktak ta ka su ek yam noi ta ba taweba lapna paijar bu uchek sing je happy ba na ta da chemical season ra ga uchek sing je pha ba gumba aduna madu yon tho ani adi no thok pa na aware oi da basina moi masawa thong sa ne ba aduna akoi aduna akoi ecosystem ju manghan ba hakchang da ju manghan ba aduna smaina manghan ba thabak che akoi isani sawa manghan jaba adi aina mi to ba mi manghan ba je akoi isani sawa manghan jaba ka dum sa mane aduna sum thabak se yari ngoi di tawbum se je ai thamjani yam pasaba pling oja yam thaga chari doctor oja amajung tamo guest home link birak tuna pegi discussion thori ga amukan thaga chari ngasi gi di matang sin lo sin jere ge yingbiro punmok su amukan na kurum jari